Hari ubuvuzi abantu benshi bazi ko buboneka mu mahanga ya kure kandi hano muri East Africa, Kenya, Nairobi bwarahageze, cyangwa bamwe bakaba batari bazi ko ubwo buvuzi bunabaho. Ubu buvuzi bwitwa hair transplant. Ni uburyo bagutera uturemangingo bundi bushya iyo watakaje umusatsi wabo umugabo cyangwa umugore. Ubu buvuzi bukaba bwarahendaga cyane bukiza kuko muri Amerika buhagarara $14,000 by'idolari, ariko muri Turukiya abantu benshi akaba ariho bakunda kujya, bwabonekaga ku $4,000 kugeza kuri $6,000, ariko aka kanya Nairobi uraboneka ku $1,000, ni nka $1.5 y'amanyarwanda. Akaba ari ibitaro n'ubundi byo muri Turukiya byazanye ibyicaro hano i Nairobi. Kimwe muri ibyo bitaro naguza nabyo cyitwa Takshmed. Ku bundi busobanuro wanyandikira inbox, cyangwa wabyifuza kubikorerwa nazakwakira ku kibuga cy'indege cyangwa aho basi zihagarara uramutse uje na bisi. Aba nta kiguzi naguca, misiyo yaba ari y'ibitaro. Aha ni ku kibuga cy'indege cya Turukiya. Uru ni urujya n'uruza rw'abaga rwaje muri iki gihugu gukoresha ubu buryo. Turukiya akaba ari icyo gihugu cy'i Burayi kibikorera ku mafaranga make cyane ugereranyije n'ibindi bihugu. Iki gihugu cya Turukiya abenshi mu bakerarugendo bakaba baza gukoresha ubu buryo. Akaba ari ubuvuzi bwizewe kuko Elon Musk yarabukoresheje, Justin Bieber yarabukoresheje, ibyamamare byinshi byarabukoresheje, Antonio Banderas yarabukoresheje, Rafael Nadal yarabukoresheje, n'abakobwa bakaba babukoresha. Ubu akaba ari ubuvuzi buteye imbere, bukaba igiciro kizagenda kimanuka buhoro buhoro, kuko aka kanya abantu binubira ko igiciro kiri hejuru, abantu bose babasha kubwigondera. Umutangabuhamya ati bwa mbere numvaga mfite amakoba, uba ugomba kubugira. Ati ariko batangiye ati uburibwe bwonyine numvishe n'ubw'ikinya. Ati reka ntago biryana. Ati mbega biba bimeze nk'uko bakurya urwara. Ubwo rero mu nyuma dogiteri araza akora ibintu bye, atuma mbega wumva utuje kuko abakubwira udukuru tumwe na tumwe muganira. Ibyo rero bituma wumva utujemo nta bwoba nta gihunga. Yego bitindamo gake ariko nta buribwe wumva, uba wumva utuje, ushobora no kwiryamira mu gihe uri gukorerwa, mu gihe bari gukora utuntu twabo. Nyine ubu umva ndi kwiyumva neza, ndi kumva ameze neza kubera ko nta buribwe ndi kumva kandi nageze ku cyo nashakaga. Ubu buvuzi uramutse ubonye ubukeneye wazanyandikira, nazakugeza neza aho bakorera. Nta kiguzi kandi wazaba umugabo wo kubihamya. Ubuvuzi bwizewe. Ikindi nari nibagiwe, kugira ngo umusatsi ugaruke neza nibura bitwara hagati y'amezi 3 n'amezi 8, ariko ntabwo bishobora kurenga umwaka umwe umusatsi waraje neza usokoza. No mu bindi bakora ubwanwa ku buryo batera uturemangingo tw'ubwanwa mu gihe utabugira bukaza. Ubwo buryo Diamond yarabukoresheje, n'abantu benshi bagiye babukoresha. Burizewe n'uburyo bushoboka kandi n'ubuvuzi bugezweho kabisa. Nimero zanjye nizo, imwe niyo mu Rwanda, indi niyo nkoresha hano Kenya aka kanya.